Kadorbar chnong la pangap ni dapan mandorbar ko hadin wadap kale wopa ada kaciti cha ka elimination committee ke JHADC yodowana ki bor wapai ye pia constituency yo bu no ya ka chnong chapo ka man sangat khanduli constituency mto de hapo ka baratu mukro constituency neliang u he chnong udaimon milang do ada ongu wa ha kadorbar de yo ye manjur na ki wabon ki pajba ki wada dawana ka sarkar wa ha pia constituency ka chnong la pangap to hap no ko cha ka man sangat khanduli constituency Doong ule wakam ka chnong chem chitom ki hawalai luti nei bha cha ka thain barato myato de wa ko blong we MLA le MD yato kam te thut bha ya ki kam ki wa chong chnong kam te kantu ya ki bor sarkar wa ab ye ni isur ki pajba MD ko wa ki wa em hapo ka barato mukro constituency tang wa wop sia no cha ka man sangat khanduli constituency Khanduli mo cha bertemu khanduli baro Gerak di bro, mulai khanduli mulai betul. Nagalian yung ikam ka dorbar senang, ko pelman ni kena ka arma santarik, menawaso, arja armaso, ko hakmat do yung tongsan na, nagalian yung ikam ka dorbar senang ni kasi, dia yung majority ng pajba, dasur ke yung pajba hi, nagalian yung pajba ng senang, dawa gina ke sarkar, wa sna wa pihak ke gina ke constituency MDC, wa kala pangap to hap no ko segi than khanduli, ba bun sin I nagalian yung ikam kisnong haini chamjing hawa lai wan ni ba chite cha than berto sa thoi wa ka block lam MD ki jingeto hajoi por MLA lo MD yeto tagar kam te bu ki jing thut I nagalian yung ikam yung changchnong te ko khamta magni ko por kar pat ye ko sarkar ko sna ba ki chimkhia wa ka chnong lo pangam MD em ka sur ka yung kasur ke yang pajba wow ne biam ko gejau ko constituency bertu mukro andri kwa no ke kuliang jaga constituency khanduli tedo kita roni kuntin kembali